Hai dolung kude. Ganem tat poru pegokdom mengkolo. Yumri ke rodi ke muitila katala atau kinama. Ido kom silo anyango ko kitoka. Anyango kinama mate. Anyango kilik bokitu. Pondong recording isila. Nyampo dopalang potina koslo gogin nike kupa. Ye mulo dolung potina koslo goginnya mulo loterati ko lagi ya. Noluran depakom loter dem tayang gelang. Lonya nalo depa pidokon lenyerung pabang lenyer ayasila tad biru langka ngom ayalang. Sa demilo 2024 lo ngok memory pe Allah goksinam gan August 15 longelo release ye demir tatkelaju. Sa dolung ke demilo agam pe ayasila ngoganem dan gairu pe tatbila dok dan sengkom ibila dok share bilang ka dia